Dobar dan, dobrodošli u Svijet sigurnosti, emisiju Jesmo li sigurni da smo sigurni. Ja sam Alen Ostojić, urednik i voditelj, a moj današnji gost je Damir Car, jedan od priznatijih trenera službenih pasa u Hrvatskoj. Sa Damirom ću razgovarati o psima, naravno, sigurnosti i svemu onome što nema veze s tim. Damire, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, Alene, hvala na pozivu. Kako si? Evo, izvrsno. Izvrsno, to je dobro čuti, u ovo predbožićno i blagdansko vrijeme. Ali kad već spominjem predbožićno i blagdansko vrijeme, prije neki dan sam pročitao službenu izjavu prijatelja životinja da upravo u ovo vrijeme Božića, novogodišnjih blagdana, na ulici završi negdje oko 10.000 pasa. Doista napuštenih od svojih vlasnika. Nije lijepo taj odnos čovjek-pas. Pa nije, ali to je isto jedna činjenica da u stvari ni ne znamo koji je razlog zašto završavaju stvarno na ulici. Da li je to zato što, ne znam, ljudi nisu dobro planirali svoje zimovanja pa nemaju kuda sa psima, ili nije dosta kvalitetna podrška što se tiče hotelskom smještaju za pse za kućne ljubimce, ili s druge strane strahovi kod pasa od pucnjave koja je neminovna u ovo blagdansko vrijeme, prouzrokuje stres kod vlasnika, ne zna se s time nositi. Zato je to ono vrlo bitno kod trenera pasa, nije samo trening pasa, nego i trening ljudi vrlo bitan u tom aspektu. A vidiš, kad spominjemo i prijatelje životinja, pada mi na pamet engleski filozof Bentham. Ne samo zato što je prvi koncipirao jedan idealni zatvor na svijetu sa 1000 zrcala, nego prije svega zbog toga što se smatra prvim zagovornikom prava životinja. I on je govorio, nije važno da li govore, važno je da li pate. Ali reci mi, kako ti razgovaraš sa psima? Pa u treningu i u apsolutno svim programima kojima sastavljamo za školovanje ljudi i pasa, taj animal welfare je na prvom mjestu. Vrlo nam je bitno da svi naši vlasnici pasa, polaznici tečaja za profesionalne vodiče pasa, shvate u stvari kako pas razmišlja. I vrlo bitan aspekt cjelokupnog treninga je taj dog mentality koji promoviramo zadnjih skoro 10 godina, u moje vrijeme još u policiji, sada kao vlasnika privatne kompanije na europskom standardu. Bitno je ta psihologija pasa da ju mi razumijemo kao takvu, jer pas ne razumije govor čovjeka kao što ga sada razgovaramo ja i ti. Pas razumije podražaje iz okoline. To su svjetlo, to je zvuk vozila, to je pucanj, to je loptica koja skače, to je miris hrane, to je okus te hrane. I vrlo je bitno da čovjek nauči kako pomoću takvih podražaja, odnosno mi to zovemo motivatorima, pravilno komunicira sa psom i da budi taj pozitivan osjećaj suradnje sa čovjekom. Prijatelji životinja jako to dobro kažu, puno pasa se izgubi, puno pasa pobjegne. Ja uvijek kažem, kako pobjegne? Da li dijete bježi od svog roditelja? Bježi ka roditelju. Problem je u tome ako pas pobjegne od svog vodiča. Znači da ne postoji apsolutno nikakva vjera u vodiča. Postoji veliki strah od podražaja koji ga je nagnao na bijeg i pas traži spas u okolini. I to je taj krucijalni problem koji moramo riješiti kroz edukaciju ljudi, vlasnika, uzgajivača, budućih trenera. Ili postoji ta edukacija uopće ljudi kada prvi put, da tako kažem, nabavljaju svog kućnog ljubimca inače? Pa postoje jako dobri pokušaj. Postoje dosta kvalitetne udruge, postoje organizacije koje pokušavaju nešto promijeniti. Međutim, globalno je ogroman problem što danas apsolutno svatko može reći ja sam trener pasa, ali šta stoji iza tog znanja, šta stoji iza te nekakve kvalitete usluge, nitko ne zna. Zašto nitko ne zna? Zato što globalno postoje razni certifikati trenera pasa, ali ono što bih se ja usudio stvarno reći sa punom odgovornošću da jedino kvalitetan standard je napravio UN i napravila Europska agencija Frontex. Oni su napravili jedan standard gdje su okupili sve stručnjake na nivou Europske unije i uzeli primjere dobre prakse, dobra iskustva, istraživanja i sastavili jedan standard kvalitete rada sa psima. Hoće li to i kada zaživjeti u civilnom sektoru, to krucijalno ovisi o policijama matičnih zemalja, ovisi o security kompanijama matičnih zemalja i ovisi o koordinaciji udruga i uzajamnom razumijevanju da je to nešto što je to dobro. Jer u konačnici svi želimo da izvodimo nekakav zadatak na najvišem mogućem standardu, međutim danas su nažalost vlasnici pasa prepušteni sami sebi, hoće li u oglasniku naletiti na nekoga ko je dobar i kvalitetan ili će naletiti na nekoga ko je
imao samo dobar marketing, a iza toga ne stoji drugo ništa. I kasnije onda problemi. I kasnije dolaze problemi koji su problemi općeg socijalnog okruženja, jer nitko od nas ne voli proći pored psa koji je u strahu i laje na sve žive. Taj vlasnik ima ogroman stres, a nažalost nije mu nitko mogao pomoći jer nije imao sreću da naleti. Zašto kažem sreću? Stvarno, to je danas pitanje sreće. Da. Danas ne postoji kontrola standarda kvalitete. Sreća je i kada poštara ne ugrize pas u dvorištu. Ali pročitao sam negdje da u kolektivnom ugovoru za poštanske radnike postoji odredba da u slučaju ugriza psa zapravo dobivaju određenu naknadu, ali ipak nitko ne želi da bude ugrižen. Kad smo kod poštara, ja sam već u zadnje 2 godine više puta kontaktiran od strane njihovog sindikata koji pokušavaju pronaći dobar alat obrane od pasa. Vidiš, nisam znao. Alat, ali ne znanje. Znači, ja sam onda... Nije sprej neki. Tako, ja svaki put usmjeravam ih, ajmo naučiti poštare kako pravilno prepoznati reakcije psa i kako postupiti. Tu dođemo do zapreke. Ali ajmo sad malo u ovu priču oko službenih pasa. Donedavni američki predsjednik Donald Trump se oduševio sa učinkovitošću službenih pasa na meksičko-američkoj granici kada je riječ o detekciji narkotika u tom sustavu američke domovinske sigurnosti. Poglavito naspram činjenice da je bio i instaliran veliki sustav tehničke zaštite, nove suvremene tehnologije vrijedne $500 milijuna. Ali ova učinkovitost službenih pasa ga je oduševila. Reci mi, Damire, da li su psi za traženje narkotika isto ovisnici o narkoticima? Oni su, ja bih rekao ovako, da psi za traženje narkotika su ovisnici o nagradi koju dobiju kada pronađu narkotik. A to je ili kvalitetna hrana ili to je igra sa vodičem preko loptice. Moramo razumjeti da pas je sposoban pronaći apsolutno bilo koji miris na koji ga naučimo da traži. Ne učimo ga nikako da to prije toga okusi, nego isključivo da njuška i da taj miris povezuje sa rezultatom koji će dobiti u suradnji sa svojim vodičem kad kvalitetno da neko ponašanje na nekom izvoru mirisa. I to je to. Pas da okusi tu drogu vrlo vjerojatno bi nažalost uginuo, jer je to prevelika koncentracija narkotika koja bi utjecala na njegov krhak organizam. Tako da ta fama, ja ću to reći, pitanje koje sam dobio od zadnjih, ja mislim, 17 godina, sigurno 100 puta, ne. Psi definitivno nisu ovisnici o narkotiku, oni su ovisnici o nagradi koja dolazi kada pravilno pronađu zadani izvor mirisa. A da li ti psi za detekciju droge mogu ujedno ili istovremeno i detektirati eksploziv? U teoriji da, u praksi ne. Iz kojeg razloga? Zato što sve ono što dolazi nakon toga, suradnja zaštitara, policije, kada pronađemo drogu, pronašli smo drogu, neće se desiti apsolutno ništa alarmantno osim po počinioca koji je pokušao to negdje prokrijumčariti. Međutim, kad pronađemo eksploziv, šta se dešava? Čistimo područje, zovemo pirotehničke timove, sve mora biti sterilno. Sad ću vas pitati, ako učimo psa da traži drogu i da traži eksploziv i on označi negdje na aerodromu kofer, mi ne znamo šta on stvari označio. Da li je droga ili eksploziv unutra? Naravno, idemo s pretpostavkom da je eksploziv, praznimo cijeli aerodrom. Koliko je to gubitak komercijalnih letova, koliko je to financijski utjecaj na cjelokupnu tu industriju aviokompanija. Iz tog razloga se izbjegava miješati mirise droga i narkotika. Još jedan bitan razlog je ponašanje koje je pas pokazao na određenom izvoru mirisa. Pretežno psi za detekciju narkotika pokazuju, mi to zovemo ili proaktivno ili aktivno ponašanje. To znači označujem lajanjem izvor mirisa ili grebanjem na izvoru mirisa. Kada bi pas grebanjem označavao izvor mirisa eksploziva, postoji vrlo moguća i vrlo velika vjerojatnost da će pokrenuti određeni mehanizam, indikator eksploziva koji će sve raznijeti. Tako da će i pas i vodič poginuti. Iz tog razloga učimo pse na izvoru mirisa eksploziva da su pasivni, stoje, leže, sjede nad izvorom mirisa i to je jedini način na koji alarmiraju svog vodiča, ovdje je taj izvor mirisa. Tako da, teoretski da, praktički i da li je mudro, ne. Kolika je potražnja za takvim specijalističkim psima, službenim psima za detekciju droga i eksploziva u svijetu, ali i u Hrvatskoj, Damire? U Hrvatskoj smo u zadnjih nekih 5-6 godina i dobili jako puno upita za tu uslugu.
nažalost, morali su pružiti kompanije iz Europske unije, jer Hrvatska još uvijek nema određen jasno definirani standard i pravila za privatne pse detekcije droge. A još uvijek smo fokusirani na korištenje službenih pasa samo za državne institucije, odnosno za javnu sigurnost, carinu. Tako je. Novim pravilnikom u privatnoj zaštiti desila se jedna promjena da zaštitarske kompanije mogu imati čuvarske pse. Međutim, još jasno nije definirano tko je taj koji će licencirati, odnosno izdati dozvolu za rad. Navodi se neke udruge, ali opet iza tih udruga ko je taj koji je rekao da te udruge jesu jasno licencirane i certificirane da to mogu odrediti. U Europskoj uniji svaka zemlja je odredila svoje pravilo. Međutim, ono što je hvale vrijedno, da je uvijek odgovoran za licencu Ministarstvo unutarnjih poslova matične zemalje, odnosno njihov centar za obuku službenih vodiča. I ti psi svake godine prolaze ispit operativne učinkovitosti, nevezano da li se radi o narkoticima i da li se radi o eksplozivima. Ako se radi o eksplozivima, to prolaze 2 puta godišnje. Ako se radi o narkoticima, prolazi se 1 put godišnje. Ono što je bitno za reći, prolaze isti ispit kao što prolaze i policijski, vojni i vodiči iz carine. Tako da je to super. Zašto kažem da je to super? Zato što policija ima u potpunosti pod kontrolom i industriju privatne zaštite, odnosno kvalitetu rada tih pasa na terenu. Na primjer, morate shvatiti kada jedan klijent dođe sa tipa Abramović, dođe u Dubrovnik i on kaže ja sam u Dubrovniku, želim psa. Policija možda ima zadatak negdje gdje ne može sada poslati psa, ali privatna security kompanija ima psa. Zato što je to pametno, profitabilno za njih da uvijek imaju spremne operativne timove. I oni mogu poslati tog psa, a policija je sigurna da je taj pas kvalitetno odradio posao. I to je ta suradnja između policije. Znači sada ti službeni psi jesu u funkciji zaštitarstva privatne zaštite? Kod nas u Hrvatskoj? Ne. Za detekciju eksploziva i droga ne. Za čuvarske da. Poznajem, neću imenovati koje kompanije, ali određene kompanije zaštitarske ulažu velike napore i trud da dignu to na određenu razinu. Međutim, koliko je to licencirano i certificirano na kojem standardu, ne znam. Da. Jer znam da u SAD-u zapravo oni su i pionir korištenja službenih pasa u privatnoj industriji sigurnosti. Velika Britanija ima super razrađen Francuska, Španjolska, Portugal, Austrija, sad Slovenija to pokreće isto, jer su prepoznali da ono što mogu dobiti produženu ruku policije na kritičnoj infrastrukturi. A zaštitari onda njihov zadatak je da dostignu željeni standard koji ima Ministarstvo unutarnjih poslova. Ono što je jako dobro, UN, ne znam koliko dobro poznaješ funkcioniranje UN-a, ali UN sve svoje misije koristi privatne security kompanije za osiguranje njihovih kampova. I UN je rekao, ako nas želite čuvati, želimo protueksplozijski pregled na ulazu u naše kampove, ali to je standard koji morate dosegnuti. Apsolutno sve security kompanije do tada koje su ih čuvale su pale na tom testu i oni su napravili jedan svoj novi standard. Novi standard koji je u potpunosti kompatibilan sa Frontex-ovim standardom. I to je taj jednostavno globalni standard koji mi promičemo, koji želimo da se implementira, ali tu postoji ta kritična kvaka da jednostavno predstavnici zaštitarskog sektora, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, predstavnici Ministarstva obrane trebaju sjesti zajedno i reći ljudi, ajmo to sve staviti pod jednu kapu. A o tome i govorimo, o partnerstvu između javnog i privatnog sektora, odnosno akademske zajednice, kada je riječ pa evo i oko edukacija i slično. Da, slažem se jer siguran sam da je perspektiva velika. Robni terminali, autobusni kolodvori, puno toga. Reci mi, da li svi psi mogu postati službeni radni psi kada je riječ o policiji, zaštitarima, vojsci? Ili je tu ipak kategorizacija Maltezeri ne, a... Pa ovako, pasmina da. Ukoliko ima određene mentalne karakteristike koje traži da budu sposobni izvršiti svoje zadatke na najvećoj mogućoj razini. Možete shvatiti da zadaci traženja droge, zadaci traženja eksploziva, zadaci traženja tobaka ili oružja u općem socijalnom okruženju zahtijevaju i jako veliku koncentraciju na misiju, na ispunjenje misije. Pas u trenutku traženja iskusi jako veliku koncentraciju podržaja. Da li će to biti ljudi, vozila, druge životinje, hrana možda. I on mora zadržati koncentraciju na svoj zadatak. Samim time u procesu obuke mi vidimo
Znači, koliko on je sposoban koncentrirati, koji su tu njegovi strahovi, koji je level agresije kod njega, koliki je socijalni status uopće u socijalnom okruženju, koliko se on ugodno osjeća u suradnji s čovjekom. I sada svi mi smo susreli razne pse sa drugačijim socijalnim statusom, sa drugačijim nivoom agresije i sa drugačijim nagonima za lopticom, za hranom, apsolutno svime. Svaki pas ne želi surađivati s čovjekom, jednostavno izbjegava, dovoljno mu je da bude sam. Znači, odgovor vrlo jednostavan. Ne. Jer ako ne želi surađivati sa čovjekom, on ne može ni ispunjavati zadatke. Taj socijalni status, taj mentalitet koji mi promičemo, daću vam jedan vrlo dobar primjer. Švedska svake godine ima potrebu za 45 pasa. Zemlja sa vrlo visokim ekonomskim standardom. Oni svake godine imaju deficit od 20 i nešto pasa. A mogu vrlo kvalitetno i vrlo dobro platiti psa, ali ne pronađu. Svi psi padnu na testu mentaliteta. Imaju oni zdrave kukove, imaju zdrave laktove, međutim ono što je njihov talent, to mi tražimo i to mi gledamo. Ali to se stalno ističe da su te mentalne karakteristike zapravo jako važne kod odabira. Talent ili imaš. Talent ako ti je majka priroda dala, super, mi ga možemo razviti. Međutim, ako ti majka priroda nije dala početni talent, ne možemo ga razviti na najveću razinu da možeš ispunjavati zadatke na onoj razini koje su potrebni društvu. Jer, gledajte, ako mi kao vodiči službenih pasa, instruktori, moramo reći nakon pregleda određenog prostora, prostor je čist, mi preuzimamo odgovornost da će tu doći se igrati nečija djeca, tu će doći neki celebrity, tu će biti javno okupljanje sa 200 ljudi. Ako nismo u potpunosti sigurni na izvedbu tog psa, kako možemo preuzeti odgovornost da je neki prostor čist? Hrvatska još uvijek nije zemlja visokog rizika, ali idemo tim putem da budemo. I samim time morat ćemo i pojačati kvalitetu rada naših službenih pasa. Bez daljnjega. Bez daljnjega. Detekcija droga, detekcija eksploziva. Oružja. Tobaka, novca. Ali pazi, čitao sam da je Finska razvila upravo i sustav obuke pasa za detekciju koronavirusa. Kada govorimo već o zdravstvenoj sigurnosti. I Austrija, ali Finska kao prva, evo, prošle godine. To me stvarno fasciniralo. Ovako, ja ću uvijek reći, pas je sposoban pronaći svaki specifičan miris za kojeg mi uspijemo izolirati, izdvojiti, prezentirati ga psu i kvalitetno kontrolirati u okruženju da on stvarno može to nama pokazati. Ja sam puno u kontaktu sa kolegama iz Finske i iz Austrije i mislim da se još uvijek tu radi o dobrom marketingu, da se još uvijek tu ne radi o nekom, ajmo reći, visokom razini operativne učinkovitosti, dokazanosti stvarno da to tako je. Ali ostaviti ću da jednostavno budućnost pokaže. Vidim da je Europska unija uložila ogroman novac i kroz fondove za poticanje rada takvih pasa. Jer su jeftiniji od, recimo, PCR testiranja. Psi su sposobni pronaći znači, dijabetes u uzorku među više uzoraka, rak. Znači, tako da ne vidim razlog zašto to ne bi bilo moguće, ali bitno na znanstvenoj razini izolirati miris virusa COVID. Sad ćemo vidjeti koliko će to oni uspjeti. A kada govorimo o tom standardu rada službenih pasa, što je onda najbitnije, Damire, za znati ili čemu treba težiti onda na području Evropske unije, uključujući i Hrvatsku, onda, naravno? Na području Europske unije vlasnici kompanija koji koriste obučene službene pse bi trebali znati na kojem standardu oni žele da ti psi rade i trebaju imati obučene ljude koji će provjeriti stvarnost operativnu učinkovitost tih pasa. Mi kada prezentiramo svoje pse uvijek naiđemo na visoko educirane security menadžere koji naprave preliminarne operativne testove da vide kako ti psi naši rade. Međutim, ono što je bitno je tu konkretno za Hrvatsku je da se Ministarstvo unutarnjih poslova izjasni koji je to standard koji trebaju ispuniti security kompanije u Hrvatskoj ukoliko žele pružati uslugu detekcije droga i eksploziva. Iz razloga što ga klijenti to žele. To su i ti potencijali zapravo zaštitarskih pasa za detekciju specifičnih mirisa na području Hrvatske. Svaka jahta koja je ove godine ušla u Hrvatsku je željela ukrcati u Hrvatskoj određenu količinu salate, hrane, vode, ovog onog. Nažalost, to dolazi uvijek kamionima iz zemalja, zapečaćenim kamionima iz zemalja gdje su to preliminarno pregledali prije toga.
U Hrvatskoj oni traže pregled, međutim security to u Hrvatskoj ne smije raditi. Ne smije im izdati dozvolu, a tu dozvolu, odnosno potvrdu da je brod pregledan, da je roba pregledana, traže njihova osiguravajuća društva. I to je taj problem. Ja vjerujem kada bi se to uskladilo sa europskim standardima, sa europskom praksom, da bi i naši proizvođači hrane, dobavljači tih usluga, security kompanije imale jako veliki profit, a samim time Hrvatska bila puno sigurnija. Sigurnija, da. Danas svi govore o pozitivnom pristupu u treningu pasa, to uvijek čujemo na sve strane, ali reci mi šta je to točno? Pozitivan pristup u treningu pasa. Tako je, da. Pozitivan pristup u treningu pasa apsolutno se nimalo ne razlikuje od pozitivnog pristupa u treningu ljudi. Ljude ne treniramo batinom, ljude treniramo nekakvom pohvalom. Da li je to novac, da li je to McDonald's, da li je to kino ili nešto. Kada nam ljudi pokažu dobro ponašanje koje želimo da ponavljaju, mi to nagradimo sa nekakvim dobrim motivatorom. Isto tako i kod pasa. Ali da je u formi etičkog poslovanja, da ne bi etički povjerenik možda rekao da je to u sukobu interesa. Tako je. Kod pasa, ako procijenite da ispred sebe imate kvalitetnu jedinku koja je sposobna razmišljati, ja to zovem problem solving dogs, vi ćete promatrati kakva ponašanja taj pas nudi. Doslovno prezentirate neki problem i promatrate. I on ponudi neko ponašanje koje vi želite, sjedne ili legne, vi ćete to nagraditi. I čekati da on razmisli zašto je on to u stvari dobio. Pa dobio sam zato što sam sjeo. Pa idem probati ponovo sjest. Vi to opet nagradite. Ako on čeka i ne radi ništa, vi to ignorirate. Ne kažnjavate, ne prisiljavate ga fizički da sjede, nego čekate. Nema mrkve i batine, nego upravo ovo. To je takozvana pozitivna metoda ili operantno kondicioniranje. To je metodologija učenja, tehnika učenja kojim nagrađujete željena ponašanja koje pas samostalno ponudi motivatorom kojim ste prije toga prezentirali. I on ga je detektirao kao da, to želim. A reci mi pojam green dog, zeleni pas. Green dogs su pravilno selektirani psi koji imaju talent, kvalitetu da su vrijedni utroška novca u trening koji će od njih zahtijevati izvedbu visoko rizičnih operativnih aktivnosti. To je green dog. Znači pas u kojeg ste prepoznali da je vrijedan novca, vremena, truda, jer će u budućnosti pokazati visoku operativnu učinkovitost. To ne znači da ovi ostali psi koji nisu tako selektirani nisu manje vrijedni. Ja uvijek kažem svojim ljudima, nemate igrača za Premier ligu, ali imate izvrsnog prijatelja, izvrsnog člana obitelji koji može igrati treću županijsku. Da, sjajno. Područje ti je interesantno, područje rada, puno i psihologije, između ostalog, ali možda za kraj, Damire, da nam preporučiš neku knjigu koju čitaš ili koju se spremaš ponovno pročitati, ali da pritom nije Korenova knjiga Kako razgovarati sa psima. Prije nekih 15 godina sam imao jako veliku nedoumicu hoću li nastaviti raditi sa psima ili neću. Jedan moj jako dobar prijatelj koji je bio tada jako visoko pozicioniran u UN-u mi je donio jednu knjigu, zove se Always Faithful. Knjiga govori o počecima službenih pasa u američkim marincima i birokratskim problemima s uvjeravanjem generala raznoraznih, zapovjednika i vodiča da stvarno pas može izvršavati određene zadatke i da će stvarno ispuniti to nešto. Always Faithful. Neka googlaju jedan jedini naziv te knjige, tako da je to definitivno knjiga koju bi preporučio apsolutno svim novim vodičima, instruktorima ili ljudima koji su izgubili vjeru da će se nešto promijeniti u standardima pa žele odustati, ali svakako mislim da budućnost postoji. Apsolutno. Damire, hvala ti lijepo, hvala ti na gostovanju, puno uspjeha, pa i da imamo i kvalitetan izvozni proizvod. Zašto ne? Je, definitivno. Dragi gledatelji, hvala na pozornosti. Bila je ovo još jedna emisija Jesmo li sigurni da smo sigurni. Lijep pozdrav do iduće emisije i budite sigurni.